Algún recordo? Pois agora non me acordo sempre dun señoriño maior que viña ver as películas de vaqueros. Nunca fallaba. Empezaron a ver os cines no ano 1961, empezaron as entradas a 5 pesetas a entrada. Cerrar o cine, pois sí, a uns cuantos chavales de Queiruja pois fixeron obras de teatro que tiñan moito éxito, estaba sempre cheo, despois empezaron os que tiñan que marchar e que ia lá e ao final fixose todo. O cine cerrouse cando empezou a vir os vídeos, a época que empezaron a vir vídeos, pois foi cando se cerrou, empezaron os cines a cerrar, non só este, senón tamén xuño, do son. Tu as parlé un peu vite, mon amour. Tu connais pas encore les femmes. La garce, elle a saboté les freins. Pero é que non resulta económicamente. Canto costaban máis ou menos as entradas? Serían 5 pesetas. Además, chegou moitos chavales que hai moita xuventude, que se demoraron aquí. Aberto o cine? Esa noite en 1986. Et profondément humaine. Interprétée par un film entièrement conçu et réalisé. Manda rosas a Sandra, que se va de la ciudad. Manda rosas a Sandra, y tal vez se quedará. A su lado yo viví y jamás fui tan feliz al pensar que en este mundo no existía otro gran amor como nuestro amor. Manda rosas a Sandra.
Ay, pero se miraron como que... Attention! Voilà les barbouzes. Chacun son style, n'ayant rien de commun. Pois había descanso igual tamén, comer pipas e de todo. The Stripper. It's the story of unfulfilled dreams. Say what, baby? You make me ashamed! And broken promises. I really didn't make any promises, did I? I didn't really say that we'd get married. This is the story of Baby Doll, a 17-year-old bride. Her father made a deal. Her husband couldn't have sex with her until she was 18. In 3 days, she'll be 18. Now her husband's getting mighty itchy. So is she. But not... Allora, questo poi deciso sta per la fortuna tutti loro vanno in capitale. Tipo vaqueros, ajuadas romanos, vendíase pipas, caramelos, chicles. Alô?